لا سر به مجرم ببندری ماموستا محمود برو سروک خواجهی انا کسی لنرویج کریا ماموستا محمود دم باش بریا حمود شتکی اپنج خالن کو امریکا دست نشان کرنا ج استراتیجیتا خورا کو اوا بهتر ج ساله که بو بحث استراتیجیتا امریکی لسوریا ده هاته کرون امریکا سیاستا نزلاله به وان پنج خالن امریکا سیاست و استراتیجیتا خو زلال کر بله سلام و ریز بوده و تماشاوان و گهدارا بالنسبة سیاست امریکا نب و پنج خاله و نب سه خاله بریانها و نب ده خاله صبر روجه سیاست امریکا هندروی سوریا دا گلک زلاله آرمانجا سرکی امریکا برجمند داوی استراتیجیه آرمانجا دوج امریکا را اوا چاوا بی برجمندی بپارێزێ لەو ما پێویستیاوێ بە ئەکبەرێن سەرەکی هەیە ئەوژی ملەتی سووری بگشتیە وهاد قوناغا دووەم و سیەمدا شەربان ژێر لازمن جەکدا ژێر لازمن دەسەڵاتداریەک سیاسی گۆکار بێوێ بەرجەوەندێ بپارێزێ لێتەما ئەموار هەر پێنج خاڵا لەبەر چاوێ خۆ دەبینن ئەم دەبینن دوارێ پرەنسیپی سیاسیدا پێنج خاڵێ بڕاستی زێرینن یعنی گەشببینیە چێ دکن گەشببینیە چێ دکن گوت پێشە ڕۆژێدا وردە ئیدی ئەو پلانا بێنگا بەرامبەری بێنگاوێ یانژی خط مقابل خطوە هەن بهن باندۆرا وێژی لێ سیاسەتێ هەبێش بەرگۆ ڕۆڵە ئەمریکا لە هەموو دەڤەری هەیە دەتەوێت یەگەردە و سیاسەتا سووریدا و لە دەر و دۆرەوێت تمامی حتانی دگهەیە ئۆکرانیا ji bo wê jî ev her pênc xal wextê bikevine kar de û ciddî werne bi kar anîn qizinca milletê Sûrî giştî têde heye bi taybetî milletê Kurd jî. Belê mamosta ji ber çê Amerîka di dema niha de ev çend xal derbarê siyaseta xwe li Sûriyê eşkere kirin. بالنسبة سياسة خويا سوريا هشكركر سياسة جهاني تمامي ديارة يعني سياسة خلقي برنامج كريا خشتين دمكي جيرهنا جدول زمني جوار هيا أنا أمريكا أظهر بينج خالدانينا لانا وی دوام د جهه کو پشتی سردما 5 و 6 و تشتکی گل گرینگ جار دی درباری کشه سوری بگشتی ده بده لباوانا برنامه هيا پروگرام هيا لسرد مشنج الف حتا داویه اما ایرو تایبتی دوی سردمه ده او گنگشین کو ایرو لاوکرانیا ده بین او گنگشی کو لسوریه ده بین دناف هر جزل هزه دنیای ده ددنه دیارکرین کو ایدی گرک پرسگریک استراتیجیک دناوا هر دو زل هزاده نمینن ورده برو چارەسەریە گشتی سیاسی بچن واتا بریارا 2254 وینا ددنه دیارکرین تکز دکن تنها پێنگاوەکە تەکەزکردنەیە. باشا مامۆستا محمود مبین الفيدري اف سياسة امريكا خالونيك واشكره كرن درباري استراتيجية اخوا وك كرد دوا پنج خالان دا چه شمولی کردات که تشتکت ده درباري كردان بجن آسوين بنده بشارتي ما مستازنار بالنسبة هر پنج خاله وی جان بیجن داعشی بگرج آگربسته بگرج آگری آریکاری مروانی بگره یعنی که دوچونا جنایتکاریا و کشتنه و طالانی بگره حتانی و گوهستنا دستهلاتداریش بو ملت سوری هموجی چارچوه گشتیه همو چارچوه گشتیه جبو سوری تمامیش برکو او ایرو دانستاندن بکشه سوری بگشتی رد کن لو ما جيت تشتكي تيبت من دياويش بو كردا نهاتيا نابي كرداتي دا نهاتيا لإيما ام كرد بيوستا ام بزن كو سياسة امريكا بريان هاجي دسي خالي زيرين بري سردا مكيدي سشياندن اما 2016 نشان بدن اگر بستك دناوا سوريا دهات راقهاندن بأرينيا تركيا و روسيا لدعيني وقت دجي او اگر بست روجا كو دست بيكر ساعت وني وقت در باسبو او اگر بست هات بن بيكرن واتا نه هر تشتکی ایرو تیگوتن جوازل هیزا تیکرن مدی چاوا جیش سوری نوالا بردا بمبا باران کرو مدی چاوا هیزی اپوزیسیونی جی که محرده و باکوری حمایه و حلب و هنبشن شامی جی که بمبا باران کرن اف همو سیاسته اف همو گیما سیاسیه
دەماک و بگهێنە بە هەوەریە سەد بۆ چارەسەرکردنا کێشەیە سووری بگشتی دناودەژی ئاکوردی ئەوانە گەلکی وێ هەسان بێ بەری هەر تشتی لازمە هزر لە هەن خاڵ نابکن بۆ بڕاستی گرنگن سەر ئەستا سووری بگشتی منطقا کوردی و هێزێن بیانی هێزێن غەریب تێدە نەمێنن تەنها نەتەوێ یەکگرتی پێنگاوا خۆیان سەرەگی پێگەیە خۆتوەردە بقووەت بکێ دەماک و ئاگەر بەستێ باکن دانە تەفگەرەکەوەکە ئەحرار شام ئاگر پێخێ یانجی تەفگەرەکە دیل ڕەخێدی ئاگر پێخێ یانجی حەزب الله یانجی سوپای ئیرانێ ji bo wê jî pêwîstin tiştin giringî hene nirxinin wektibê prinsîpî hene ku bikê berî va biryara bidê pêşiya va biryarê konha dayîn va xalê godan pêşiya wa dagirtî astengî û kelemin pêwîst e Emerîka û netewê yekgirtî bi rola xwe ya giring a rast a ku li ser amzekirine a ku nivîskî di nava saziyê netewên yekgirtî de heye pêwîst e govêne pêngav bi pêngav bimeşênin ne tenha وەک چاوا سەر ئێشێک لە عەردێ هەیە حەبێ پاراسێت بتنەمە هەنێکی سەرێمە ئێشاوێکێن بکەن باوەریان بدە بڤی ڕەنگیە مامۆستا محمود ئەمریکا بە دیارکردنا خاڵên تایبەت bi siyaseta xwe li Sûriyê namê ji çi aliyê re dişînin بنسبەتی ئەمریکا وەختێک و خاڵی سیاسەتا خۆت دێ دیارکردن نامەیە وێ هەمژ بۆ هەندورێ سوورینە هەمژ بۆ هەرێما کوردیژی سیگنالێ وێ زەلالن یانی دەماک و ئیرۆ ڕۆژ ئەمبێژن نونەرێکی نەتەوێن یەکگرتی گەیر پێدرسۆن لە هەرێما مەکوردا تشتێکی دێ دیارکردن و ئیدی ڕۆڵا مەسەدێ قەسەدێ چارچێوەیە گفتوگۆیên Cinêfê de cihêwawê tune bê ev jî signalek dide Emerîka timî jî palpiştê biryara netewên yekgirtî ji ber ku zilhêz û lêstikvana serekî di netewê yekgirtî de ji bo dengdanê ji bo karanîna vîto cardî dimênê Emerîka signalekê dê dêwana ku hemû hêzê li ser erdê hene bê ku îdî proseyê aştiyê biryara 22/4 divê ew werê bêjin cehbicehkirin bedîl ji wê re tune êdî wextê şer divê derbas bibe êdî ew hêzê şervanî ku li dayr medarê Sûriyayê hene em bêjin divê her yekî cihê xwe bizanê nêzik belkî ferman nedî derkevin dijî gelek hêzê leşkerî li erdê ku bê cihê welvir nema yan jî erkê we temam bû muhima welvir xilas ew va signala bigiştî didê باشە مامۆستا محمود الوێ دەرێ ئەمریکا ببێ سیاسەتی ئەنگو ئەف سیاستە ئەمریکایان وت کە بێ خزمەتە کیژە ئالیدا ڕژێمە ئەسەد گەلێ سووریە بەگشتی وڵاتن و هەژمنەوال سووریە هەیە رووسیا ئێران تورکیا یعنی ئەف سیاست و استراتژێتە ئەمریکی بهتر خزمەتە کیژە ئالی بکەی ez dibînim xizmetek hevbeş heye hem ya milletê Sûrî jî û hem jî ya desthilatdariya Şamê yani Emerîka wirde wirde dê diyarkirin ku êdî sed nema kar û barekî kûr û dûr dike ji bo em bêjin rûxandina wê rejîmê yan jî hêlanîna wê çi dike berew proseyekî diçe dibe em ê hin guhertina yan jî nûjeniyê bikin em ê veguhêzin vê desthilatdariyê navdestê milletê Sûrî wata navtêdanekê têne erdê ji bo ku milletê Sûrî opozîsyon û em bêjin dewleta Sûrî ku îro bi fermî heye êdî guftûgoyê xwe ciddî bikin êdî em bêjin danûstandinê xwe bilezgîntir bikin û bawermendiyekê dwir de bênê holê bêke ku em ne we ji binî dirakin û em ne vî milletî ji binî dirakin lê tiştin hene waciha formê siyasî ya dewleta Sûriyê em biguherin wê hinekî rêkeftin li ser hesanîtir bê û ev xwîna ku diherikê wê bikê manî rawestê bahweriyan bide Emerîka îro li vî weterî dixe ku her du aliya razî û li vî alî jî piştgirî wê jê re ê jî Rûsya ji ber ku Rûsya hevpeymana serekî a dewleta Sûriyê ye Rûsya jî divir de wê bercewenda wê stratîjî û a Emerîka bigihê qûnaxekê di yek cokê ve derbas bê ez bêjim li ber vê diçin Belê mamosta siyaseta Amerîka wê çi bandorê lê ser çareserkirina krîza Sûrî wê çi bandorê ser bike
ئەگەر ئەم بێژن ئەمریکا وەک زلهێزەکە دنیایە کۆبڕۆلا خۆی سەرەکی ڕابێ وەکو دەبێژێش بۆ دەموقراسیێش بۆ ئاشتێش بۆ مافێ مرۆڤاش بۆ بابێ ملەتاوانە ئەگەر بۆی ڕۆلێ ئەم بێژن دە پراکتیکێدە دە عەمەل دە ڕۆژانە ڕابێ باندۆرەکە گەلێک باش وێ بکێ لێ دناڤاوە هەر 4-5 خاڵێک کۆمەئانینە زەمان تمیژی دناڤا خەتێ وادە بەرجەوەنداوێت پێشە دەماکۆ بەرجەوەنداوێ هاتە پێش ئەو خاڵ هینێکی پشتگوێه دەبن دەرەنگ دمێنن لێ ئەمریکاژی دەبێ بزانێ عین وەکە چاوا شار پێتر ئەم بێژن ئینستیتووە خوێندنên استراتیجیکی ئەمریکی گوت لاشەکە نەزیفە خوێنێ تێرە چێ دەبێ نێزیکی مرنێ دەبێ و ئەف ژی وێ ڕابێ بێ پرۆژەیەک ji vir vehat yek ji derê dî vehat pêwîst e çareseriyê lezgînî bênê holê da em karibin bêjin wê rola wê çalak bê kara bê lê bi vê gengeşa îro bi va planê qevzek li pêş do li paş godikê çareseriya kêşê Sûrî bi giştî de ême jî di nav de em dibînin ku rola wê heta serê sedî pêncih dikarê îcabî bimeşê sedî pêncih jî nêgatîv him ji bo bercewenda wê him ji bo parastina wê ji hin hêzên leşkerî yan jî piştevaniya wê ji ware ku bi rastî armanca we aştî û demokrasî li herêmê tune. بله گلک سپاس بو مامۆستا محمود بڕۆ سەرۆکای خۆجەهیان نەروێجا ئەنەکەسێ گوت مەرەبووی